ese wibaza iherezo ry'ubutegetsi bw'isanze bwanizwe n'impande zose. Tekereza perezida wisanze mu mazi abira mu burasirazuba bw'igihugu cye, imitwe yitwaje intwaro yigaruriye imijyi ikomeye, naho mu murwa mukuru abaturage n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi biraye mu mihanda bariye karungu, bararaswa barakubitwa ariko banze gusubira inyuma. Uyu si umukino wa filime, ni ishusho nyayo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uyu mwanya. Perezida Felix Tshisekedi agoswe n'umuriro. Ese ubutegetsi bwe buri mu marembera cyangwa afite amayeye ya nyuma yihishe mu kaboko? Kugeza hagati muri uku kwezi kwa karindwi, ibintu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byafashe indi ntera. Perezida Felix Tshisekedi yisanze mu mutego w'impande nyinshi, umutego asa n'uwikururiye ubwe. Ku ruhande rumwe hari igitutu gikomeye cyane cya politike gituruka ku ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bishyize hamwe, iri huriro ryiswe C64 cyangwa se Coalition for the Defense of Constitution Order, rishingiye ku ngingo ya 64 y'itegeko nshinga rya Kongo, ryahagurukiye kurinda itegeko nshinga Tshisekedi ashaka guhindura kugira ngo yongere manda ze. Ku rundi ruhande, intambara mu burasirazuba bwa Kongo yakomeje kumubera ibamba. Ingabo ze ndetse n'ihuriro ry'ingabo z'amahanga yitabaje byananiwe guhagarika igitero simusiga cy'ihuriro rya AFC M23. Ubu zikomeje kwigarurira no gushinga imizi mu mijyi ikomeye yo mu ntara za Kivu. Uko imyigaragambyo yakomezaga gushyushya umujyi wa Kinshasa, ni nako inyeshyamba mu burasirazuba zashimangiraga ubutegetsi bwazo. Guverinoma ya Tshisekedi isa n'iri kugashya mu mazi arimo imivumbi ikomeye. Ikibazo gikomeye abasesenguzi bibaza uyu munsi ni iki: ese iyi nkuge ya Tshisekedi izabasha kurokoka iyi nkubiri, cyangwa ubutegetsi bwe burerekeza mu marembera no kugwa burundu? Reka tubanze turebe uburemere bw'iki gitutu cya C64. Byageze aho Perezida Felix Tshisekedi asubika urugendo rukomeye yagombaga kugira i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yarateganyijwe kuyobora inama y'akanama gashinzwe umutekano ko ku isi ku muryango w'abibumbye UN Security Council ku itariki ya 22 Nyakanga. Iyi nama yari ikomeye kuko Kongo ariyo yari ifite ubuyobozi bw'aka kanama muri uku kwezi, kandi insanganyamatsiko yari imiyoborere y'umutungo kamere, ishingiro ry'amahoro, umutekano n'iterambere. Ariko se yari kujya kubwiriza amahoro New York ate mu gihe Kinshasa yasaga n'igiye gufatwa n'inkongi y'imyigaragambyo? C64 yari yateguye imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga kuri iyo tariki ya 22 Nyakanga. Ubwoba bwatashye ibiro bya perezida bituma afata icyemezo cyo kuguma mu gihugu. Bwarakeye ku itariki ya 20 Nyakanga, ihuriro C64 ritangaza ko risubitse iyo myigaragambyo. Ibi byabaye umunsi umwe mbere y'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Teresa Kaikwamba Wagner asoma ijambo rya Tshisekedi i New York mu mwanya we. Kuki C64 yasubitse iyi myigaragambyo? Icyemezo cyafashwe nyuma y'inama ikomeye yabaye ku itariki ya 18 Nyakanga ihuza abayobozi ba C64 n'abahagarariye amadini akomeye muri Kongo. Inama y'Abepiskopi Gatolika Senko n'itorero rya Kristo muri Kongo ECC. Abanyamadini bari bahagarariwe na Kardinali Fridolin Ambongo ndetse na Pasiteri Perezida André Bokundwa. Abihayimana binginze C64 ngo iha amahirwe ibiganiro bya politiki. Ihuriro C64 ryemera kumva abihayimana. Nyuma y'uko ibiro bya perezida bitangaje ko Tshisekedi yiyemeje gutegura ibiganiro bihuza bose by'amahoro kandi byubaha inzego n'itegeko nshinga, ariko nimwibeshye, C64 ntiyamanitse amaboko. Batanze itariki ntarengwa, baravuze bati niba ibiganiro bihuza abanyekongo bose bitatumijwe ku mugaragaro bitarize itariki ya 15 Kanama 2026, cyangwa niba ibyo mwatwemereye bitashyizwe mu bikorwa, tuzifatira ibyemezo bya politike kandi duhamagara abaturage kongera kwirara mu mihanda mu buryo bukomeye cyane. Kugeza ubu C64 yasabye inzego zayo zose imbere mu gihugu no mu banyekongo baba mu mahanga, no kuvuga diaspora, gukomeza kuba maso no kwitegura.
iki cyifuzo gishya cya Tshisekedi cyo gusaba ibiganiro kije nyuma y'uko izindi cyangwa ubundi buryo bw'amagerageza y'ibiganiro byari biyobowe na Angola ndetse na nyuma y'aho Burundi byose byabaye impfabusa. Kuki rero ibyo biganiro byabanje byapfubye? Impamvu irumvikana kandi iragaragara cyane. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwagiye buheza mu biganiro abantu b'ingenzi cyane, haba uwahoze ari perezida Joseph Kabila ndetse n'ihuriro rya AFC M23 ari naryo rigenzura ibice binini by'ubutaka mu burasirazuba bwa Kongo uyu munsi. Kugeza ubu biragaragara ko Tshisekedi yaba nta somo yakuye mu makosa yabanje, cyangwa se akaba ari kubikora abigambiriye kugira ngo atsindire igihe. Arabizi neza ko ibiganiro biheza aba bantu bitazigira bishimisha batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ikibazo ni ese azabasha kubarusha amayeri? Ibiganiro yita ibihuza bose aracyashaka kuburizamo cyangwa ko Kabila na AFC M23 batazabyitabira. Nyamara urebeye ku ishusho y'umutekano na politike y'iki gihugu, ibiganiro byose bitarimo aba bagabo nta musaruro ufatika bishobora kubyara. Abanyapolitike basi 64 barimo Martin Fayulu, Jean-Marc Kabunda, Moise Katumbi, Augustin Matata na Delice Sanga abo bwabo ntibahagije ngo ibiganiro bihuze abanyekongo bigende neza. Tshisekedi arabizi neza, ariko ari kwiyerekana nk'umuntu ushaka ibiganiro kugira ngo ahunge gusubiza ibyifuzo nyamukuru bya C64. Ntabwo ari ibyo gusa bishya kuri Tshisekedi, afite amateka y'ibi bintu. Mwibuke mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2025 nyuma y'uko AFC M23 yigaruriye imijyi ikomeye ya Goma muri Mutarama n'uwa Bukavu muri Gashyantare, Tshisekedi yisanze akeneye ubutabazi. Ibi byabaye nyuma y'imyaka myinshi yiteze inyeshyamba ibyihebe terroriste. Abanyamahanga bigabije igihugu n'abakozi b'u Rwanda bagombaga gutsindwa hakoresheje n'intwaro gusa. Icyo gihe Goma na Bukavu bimaze kugwa, yemeye kujya mu biganiro nabo binyuze mu buhuza bwa Qatar. Ariko se byagenze bite? Nyuma y'uko AFC M23 inesheje ihuriro ridasanzwe ry'ingabo za Tshisekedi FARDC, ingabo z'u Burundi, abacanco b'abazungu baturutse i Burayi nabo muri Amerika y'Epfo, ingabo za SADC, inyeshyamba z'Abazarendo ndetse n'umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Nyuma yo kuneshwa ku rugamba, Tshisekedi yasinye ibi papuro by'amahoro muri Qatar, ariko ntiyigeze ashyira mu bikorwa ibyo yemeye mu gihe cy'umwaka urenga. Yasinye amasezerano yo guhagarika imirwano, ariko akomeza kohereza izindi ngabo n'intwaro ziremereye ku rugamba kugira ngo agabe ibitero ku duce tugenzurwa n'inyeshyamba. Yasinye amasezerano yo guhererekanya imfungwa, ariko ahubwo akomeza guta muri yombi abatutsi b'abanyekongo barimo n'abakozi b'inzego z'umutekano, abashinja gukorana n'u Rwanda cyangwa gushyigikira inyeshyamba. Bivuze ko amasezerano yasinywe yagumye mu mapuro gusa, ntiyigeze aharanira amahoro arambye. Dushingiye kuri aya mateka meza, biragoye cyane kwizera ko Tshisekedi yazana umutima usukuye mu biganiro n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi uyu munsi, cyane cyane ko icyo abamusaba ari uguhagarika uwo mushinga we wo guhindura itegeko nshinga, umushinga bose babona nk'inzira yo gushaka kugundira ubutegetsi nyuma ya manda ebyiri zemerwa n'itegeko. Kandi nimukekeranye, ubushake n'umurindi by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntibigomba gusuzugurwa. Reba ibyabaye ku itariki ya 12 Kamena uyu mwaka 2026. Polisi yakoresheje imbaraga z'umurengera irasa amasasu nyayo n'ibyuka biryana mu maso i Kinshasa kugira ngo itatanye imyigaragambyo yamaganaga guhindura itegeko nshinga. Martin Fayulu na Delice Sanga bakomeretse barashweho, ariko ntibahagarikiye aho, bakomeje ibikorwa byabo bya politiki. Ubutwari bagaragaje bwarushijeho guha imbaraga abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kandi ubu barashyigikiwe cyane, bakabashyigikiwe n'abari mu mahanga ndetse n'izindi ntara zose z'igihugu. Ihuriro C64 ryamaze gutangaza ko ryikuye mu mishinga y'ibiganiro bivugwa ko bishobora kuzayoborwa na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, General Neva. C64 ibona Ndayishimiye nk'umuntu ushobora gukoreshwa na Tshisekedi nk'igikoresho.
kuba barashyize itariki ya 15 Kanama nk'imperuka yo kwisubiraho kuri Tshisekedi, bigaragara ko biteguye guhangana n'amayeri ya guverinoma. Hagati aho AFC M23 na Joseph Kabila Kabange nabo batanze gasopo, bavuga ko ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba ndetse n'ibibazo rusange by'igihugu bishobora gukemurwa binyuze mu biganiro gusa. Kuba Tshisekedi yarabyirengagije mu gihe yananiwe kubatsinda ku rugamba nk'uko yari yarabihisemo, ni ikimenyetso kigaragaza ko guverinoma ya Tshisekedi ye guverinoma ye izakomeza guhura n'umutekano muke, yabishaka itabishaka. Nyamara rero umunyamakuru wese cyangwa umusesenguzi ukurikirana ibya politike n'umutekano muri Kongo ntiyakwirengagiza ikindi gice cy'igihugu kirimo gututumba. Tuvuye mu burasirazuba, reka turebe mu majyepfo mu ntara ikungahaye cyane ya Katanga. Hari umujinya wenda guturika mu baturage ba Katanga bashinja Tshisekedi gukoresha no gusahura umutungo kamere n'amabuye y'agaciro by'ako gace, inyungu zikigira mu mufuka w'umuryango we n'abandi bayobozi bakuru bahaturuka iwabo mu ntara ya Kasai. Mu gihe cya manda ya mbere Tshisekedi yakundaga kubeshya abaturage, yerekana ko ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo ari cyo kibazo cyonyine igihugu gifite, akavuga ko biterwa n'abanyamahanga bishora mu bibazo bya Kongo. Yerekanye nk'umuntu uri gukora ibishoboka byose ngo azahure iki gihugu kinini kandi gikize ku mabuye y'agaciro ariko kigizwe n'abaturage bakennye cyane. Ariko sobo mu gihe abura imyaka 2 gusa ngo asoze manda ya kabiri kandi imeruka amabanga ari kujya ku mugaragaro. Niba u Rwanda ari rwo nyirabayazana w'amakimbirane yo mu burasirazuba bw'igihugu nk'uko abivuga, ese ninde nyirabayazana w'ikibazo gikomeye kiri mu ntara ya Katanga? Ese ihuriro rya C34 riri guteza imyigaragambyo Kinshasa naryo n'u Rwanda rushyigikiye? Ese u Rwanda nirwo rwamubwiye ngo azana umushinga wo guhindura itegeko nshinga rya Kongo, umushinga wateje ubwoba n'icyuka kibi mu gihugu hose? Igisubizo kirigaragaza. Ibibazo bya Kongo biri imbere muri Kongo bitewe n'imiyoborere. Iyi nkuge y'ubutegetsi bwa Tshisekedi igenda yinjira amazi umunsi ku wundi. Izabasha kurokoka ari uko gusa habuze abanyapolitike bitangira kurengera itegeko nshinga, izarokoka ari uko habuze abanyekongo bakunda igihugu bahaguruka ngo bamagane isahurwa ry'amabuye y'agaciro muri Katanga. Izarokoka ari uko mu burasirazuba bwa Kongo habuze abaturage bafite ubutwari bwo guharanira uburenganzira bwabo bwo kubaho n'ubwenegihugu bwabo. Ariko kugeza ubu ibi byose biri kubaho icyarimwe. Isaha iri kugenda, tariki ya 15 Kanama iregereje. C34 M23 Katanga, impande zose zirareba ibyemezo bikurikira Perezida Felix Tshisekedi agiye gufata. Niyo mahitamo ya nyuma. Mwakoze cyane gukurikira iki kiganiro. Reka dukomeze gukurikirana ibizava muri ibibazo bya politike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niba ukuri sesengura nk'iri ryimbitse, kora subscribe ukandi nzogera, usangiza abandi no kuvuga share, kandi tubwire igitekerezo cyawe muri comment aho hasi. Murabeho.